Pamirsa, satios pinake lumbung beras Kabupaten Tabanan taler pinake penghasil kopi. Minekadi ring pengreregan desa Inucap pinake penghasil kopi miwah kakao sani becik. Mekanten perkebunan kopi miwah kakao ring wewidangan desa Pengreregan, Kecamatan Slemadag Barat, Kabupaten Tabanan. Desa puniki maduwe potensi pertanian miwah perkebunan sani becik. Satios punika akehan kramane makarya pinake petani pamekas petani kopi miwah kakao. Kopi sani ketandur oleh para petani irike akehan soroh kopi Arabica miwah Robusta. Satios kopi krama irika taler ngelimbahkan tetanduran kakao untuk memarjang proses permajaan. Saking permajaan Inucap kapolihang tetanduran kakao sane anyar tur digelis buah. Buah kakao ring wewidangan iriki taler becik sane sampun kering presiden mepengarga selai tali kantos 3 dasa tali rupiah nyabran kilo. Sukma miwah Juliana Nguningayang.